wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utorakora subscribe kintu cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu tukina twapotinga bya buri munsi. So uyu munsi rero twongera twagarutse tunakomeza kubashimira mwebwe mukomeje gukora subscribe. Tumaze kugira umuryango ugera ku bihumbi 200. Urumva ko atari abantu bakeya, mwarakoze cyane ndabashimiye. Uyu munsi rero twagarutse tugiye kuvuga ku mugabo bita Jimmy Gatete wahoze akinira igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ikipe nationale y'u Rwanda. Yagiye akina mu makipe agiye atandukanye, aho yaciye muri Rayon Sport n'andi makipe hasi nge ntabasha kuvuga, mwebwe murayazi kundusha. Uyu munsi rero ari kubarirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubusanzwe n'ubundi kuva 2010 yahagarika umupira yahise yerekeza mu gihugu cya Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero niho atuye n'umuryango we ndetse n'abana, niho akorera akazi mu buzima busanzwe. Uyu munsi rero yageze ku kibuga cy'indege, yakiriwe n'abantu benshi cyane, harimo abanyamakuru byikorera ku giti cyabo, mu mateleviziyo, amaradiyo, ariko mu bo nyine nabashije kubona harimo RBA uwo bita Rugaju niwe wamwakiriye, uwo muryango mugari wo ku Isimbi TV ndetse n'andi mateleviziyo Nyarwanda bose bari bahabaye. Rero kinyanane uwo bita Jimmy Gatete bamubajije ku bijyanye n'umupira, abivugaho makeya ntiyabivugaho menshi, ababwira yuko nubwo yagiye mu buzima busanzwe ariko hari nk'umu agent igihe cyose bamukenera n'ubundi yaboneka. Abanyamakuru rero Gaji yagerageje kumubaza uburyo abonamo ikipe ya Rayon Sport, avuga yuko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe idahagaze neza, ariko Jimmy Gatete yamubajije nk'umuntu wayiciyemo nk'umulegenderi wabo, ababwira yuko mu by'ukuri akurikirana ibintu bya football ariko bitari cyane. Avuga yuko n'umwanya babonye abyinjiramo ariko nanone bitari cyane, ka focus ku bintu bya business. Avuga yuko rero atamenya hano bipfira, niba bipfira ku bakinyi cyangwa se niba bipfira mu batoza cyangwa se niba bipfira muri management cyangwa se niba bipfira ku bantu bashinzwe guhaha abakinyi b'iyo kipe. Avuga yuko rero atamenya hano bipfira, ariko hamwe na timu yabo bazareba buryo iyo kipe ahantu biri gupfira. Barongeye bamubaza buryo ki abona ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, ikipe nationale Amavubi. Avuga yuko abanyamakuru bamubajije bamubwira yuko baherutse kujya mu gikombe cya Afrika cyangwa se cy'isi, ari uko Jimmy Gatete ahari, aribwo yatsinze mu igitego akina na Uganda, bamukomeretsa mu mutwe, bakina South Africa batsinda Amavubi atsinda, nicyo gihe Amavubi aherukiye gutsindira. Uyu munsi rero Jimmy Gatete rero bamubajije ku bintu biri gutuma aza mu Rwanda, dore ko umwaka ushize yari yaje mu kwita amazina ingagi. Abanyamakuru bamubajije se ko cyagiye tuguheruka umwaka ushize 2023 twashatse gukoresha interview, uratubwira ati mugende mubaza Coach Gaël. Turibaza ati se Coach Gaël ahuriye na Jimmy Gatete? Coach Gaël ni manager wawe, Coach Gaël ni umuvandimwe, Coach Gaël avuze iki kuri wowe? Jimmy Gatete rero yabashubije yuko Coach Gaël ari umuvandimwe wa hafi, kandi no kuba yaba manager we yaba manager bitewe n'ibintu runaka. Jimmy Gatete rero umungubu akaba yageze i Kigali, aho yakira n'abantu benshi cyane tutabasha kurondogora. Bamubajije ikintu gitumye aza mu gihugu cy'u Rwanda, none ubu ngubu tuvugana ababwira yuko aje gutaha icyo bita Kigali Universo. Universo rero ni inyubako yubatswe hariya muri Chic, hariya kuri top, kuri nyubako ya top hejuru. N'ahantu wubatse Coach Gaël yubatse ahantu hazajya hakirwa imikino igiye itandukanye, harimo basket, harimo football, harimo tennis, harimo imikino yose ishoboka, hari ahantu hino. Hanyuma rero amakuru amwe namwe avuga yuko Jimmy Gatete ashobora kuba afitemo imigabane kwira nyubako, ariko bamubajije abwira abanyamakuru yuko nta kintu na kimwe kimuhuje n'inyubako, ahubwo ko ari ubushuti afitanye na Coach Gaël butumye aza gutaha iyo nyubako. Mu by'ukuri rero iriya nyubako ni inzu yatwaye amafaranga menshi cyane, dore ko byari binagoye kubakamo hejuru kugira ngo ufate biriya biro by'iriya nyubako wongere wapurayingaho ibindi, ni ibintu byari bigoye cyane. Jimmy Gatete rero yavuze yuko agiye gufata igihe kinini ari mu Rwanda, dore ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gitatswe n'amahuhwezi ndetse n'ubwiza. Avuga yuko umwaka ushize hari atabonye igihe cyo kuvuga ngo yatembera. Nuvuga ngo rero yavuze yuko agiye guspendinga igihe kingana n'amezi 2 atembere Kigali arebe ukuntu imeze, ndetse bongera kumukomoza bavuga ati se abanyamakuru baramubaza baramubwira ati se
ko twigize twumva yuko Ferwafa yigeze kohereza kwiga hanze i Burayi kwiga ibintu bijyanye n'ubutoza. Ese muri wowe hari impano waba wiyumvamo kuba wazatoza ikipe zimwe na zimwe mu Rwanda ukazibera umutoza? Jimmy Gatete yabasubije yuko ababwira yuko government cyangwa se any team yose yamukenera yazaza agafatikanya nawe ibikorwa nk'ibyo ngibyo, hanyuma rero bagateza football imbere. Barongera bamubaza ati se mu gihe wowe wakinye nk'umulegende nta gikorwa wifuza kuzakorera mu gihugu cyakubyaye ku buryo n'undi wese n'abafana bawe bagukunda, dore ko abanyarwanda bamukunda cyane, nta kintu wifuza kuzakora? Arababwira ati igihe icyo ari cyo cyose twabonye umwanya cyangwa se twabona imbaraga zatuma dukora ibyo bintu bizakorwa. Mu by'ukuri rero Jimmy Gatete ubu ngubu ni umulegende, dore ko yanatoranyijwe mu bazakina igikombe cy'isi cy'abavetera kizabera muri stade Amahoro. Avuga yuko hari ahantu ikintu ahishiye abafana, ariko azaba yibutsa ibihe byiza yagiye agira muri football, hanyuma bagaconga umupira, dore ko azaba ari kumwe n'abakinnyi bagiye batandukanye bagiye bagacishaho nka ba Ronaldinho, abakinnyi bese ba Zinedine nabo bazaba hari, abakinnyi bese bakomeye muzi mu gihugu cy'u Rwanda nabo bazaba hari. Jimmy Gatete rero ababwira yuko n'amakipe amwe n'amwe yagiye atoranwa yenda azazamwe gukina igikombe cy'isi cy'abavetera kizabera muri stade Amahoro. Arabwira ko abanyarwanda benshi muzaze, hanyuma mukurikire uwo mukino uzabera mu gihugu. Ni ukuvuga ngo rero Jimmy Gatete nibyo ngibyo twamuvugagaho. Turabashimira mwebwe mukomeje kudutega amatwi, cyangwa se mwebwe mukomeje gukora subscribe, mugende musharinga ibiganiro byacu, munyarukire section comment mutwandikiye, turiko none muranabibona ko twahinduye, twazanye innovation. Murabona ko mwakomeje kudutera ingabo, twaguze na zambi kuza gukoresha mu biganiro. Imana ikomeze kubagirira neza.